Ya oke lur, kembali lagi di channelnya saya Sunarto M18. Dan di video kali ini kita akan apa jenenge ya? Ambangane Sanmori ya, Sanmori berduaan polo ya. Maksudnya orang berduaan sama cewek polo ya. Maksud sama konco ya. Saya menggunakan batak. Empatnya ngene kok ngene, batak ya. Nah konco saya pakai 2 tak polo. Jos. Lah, ini udah nalponya itu udah kenceng polo. Sudah kenceng. Ini saya dikasih per dan di seperti ini polo. Lah, dan di penampilan motor kali ini saya belum sempat dicuci polo ya. Belum sempat saya. Oke, pokoknya disimak aja. Ini ada angkernya ternyata polo ya. Kalau gigi 2 atau gigi 1, gigi 3 ini ada angkernya ya. Oke, pokoknya disimak aja. Nah, oke. Kita akan samori ceritanya ya. Ya, apa kayak? Ya, langsung.
dalanan ada cuk. Iki kena banyu iki sekele bajingan kok. Kopet. Ayo tak geber-geber jane tak undi kono kopet ae jancuk. Pancel wae ngene. Nombak ora alon iki alon-alon kok pancel. Jancuk teles iki menere, Bro. Wong sembrono cah. Males kena banyu adiwane banyu gancuk. Pancale nang roe. Oh alah. Bajingan. Ngene balik. Nyore. Kok nyore sanmore ceritane. Hei. Kene yo. Ayo. Kira pengendi? Pindah. Wes ngono ra. Sleting nyorok, sleting katon ngene yo. Jalane blok anjay. Ih. Sampai kok anak yo. Iki wong-wonge padha nganggur wae yo. Kayane padha nongkrong e lho. Kembarannya kayak bravo Cekolat cuk bloknya ini memang hujan pemerintah ya kok blok ini like apa kayak blok cuk. Ki wong tak tempele nak bro ki. Jancuk. Lakune banter ki lho. Tak pancal logika lho. Jancuk. Durung ngerti ngene YouTuber kok. Iki ki lek. Hei. Kene. Ngono kok oke. Setelah mau nemak kaltanya boleh. Ih, lawak gini senyandal. Setelah kong, pansal. Oke. Nah, poteh bro. Oke, disandar setara. Engkarca ini engkarca. Sini matikan ya. Oke, pokoknya videonya skenarin aja, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channelnya Sunarto M18. Ini dancuk ini bang ini. Ya nak ketemu tak kewok ya. Sembrono, numpaknya popok kepeseng ya. Nang banyu bisa diterjang wae dancuk. Banyu ini mongkone banyu udan ini. Dan anggo banyu pamono gak bisa ora kayak gini. Duh. Cuk. Urung kober ngumbah malah digabsek banyu udan dan cuk kan kok. Percaya kok ya wong. Umbah kudune candakan karatan ya. Lha kok iki karatan. Oke, pokoknya jangan lupa di subscribe. Sunarto M18 iki aduh. Iki stikernya nak kena banyu lontor cah ya. Ini saya belum punya lem Korea bolo ya. Nanti saya kalau punya lem Korea saya di lem Korea bolo biar kena banyu men aja. Men aja lontor. Wong sembrono iki Cuk, njak ganti rugi. Kena banyu tok njak ganti rugi mbangane. Yo are yo. Lah iki ceritane Sanmori ya, Sanmori kopet. Sanmori loro caloronan tok ya. Gampang nih apa nyantai
nyantai-nyantai ora nek wong soge ya, Bro. Wong kene wong biasa kok ya. Wis pokoke di-subscribe ae di channel didukung anjay. Di kamera barang iki. Oke, udah di-subscribe dan aja ketinggalan channel Sunarta 18. Oke, kita lanjut part 2 malah. Biasa sih pulang ya. Nanti pulangnya kayaknya agak lama ya. Oke.